Ehleni bephakama kwamaNazaretha. Amen. Okokuqala ngithi ukuthi sikhuleka kuwe Mbangazitha. Nkosi ebuhlanga. Nakuwe Mhlekazi. Nakubantu abenkosi bonke. Nakubo bonke labathi sekelo talelive. Wena lo mhle kakhulu ngegama lenkosi. Bangazitha silo sikhulu nebantu abenkosi kanye nelibandla lonke silapha nje sithunyiwe mshembe ukuthi sitokhuleka la lona ibona thina nje kubonakala shembe iqobo lwakhe. Amen. Ngoba livile libhaliwe encwadzini lithi uma nibona mina nibona lwangithuma, uma mina semthumele senibona mina ke qobo lwami. Amen. Ngiyacela ke ukuthi njengalo silapha esigodlweni sitocela uNkulunkulu longumveli inqanti ngelisiko lakhe ngelulwimi lwakithi ukuthi abusise live la kaNgwane. Ivikeleke live laseSwatini. Amen. Sitocela ingilozi letenelunyazi lwezulu ukuthi ime kutotonke igodlo talapha eSwatini. Amen. Lengingakusho njenganyalo egameni likaJehova. Bantu abenkosi la eNgilandi yethu kulesigodlo. Ngithi ukuthi yehla moya hoy ngele onke Sengicela yena uNkulunkulu omuhle lwabathanza obaba nobabamkhulu labangculu tiselubala wathumela ushembe ehla ezulwini eta lapha emhlabeni alethe lokuhle phakathi kwebantu labansundu alethe nenkolo lefanele abantu labansundu alethe nenhlonipho phakathi kwebantu labansundu ngoba inhlonipho yebantu labansundu inhlonipho leyavela kumveli inqanti loNkulunkulu elizulu kanye nemhlaba malibonge ligama lenkosi. Amen. Lencwadi le ngiyiphethe lengiyiphakamisako lapha eNgilandi yeMaswati lapha eLutsidzini incwadi leyeta ngamveli inqanti longisomandla watshela inkosi yakithi inkosi uSomhlolo ukuba ithabathe lencwadi bufakazi baloko kwase kwakhiwa nenkundla lenkulu lebitwa ngokuthi kukaSomhlolo makabongwe uNkulunkulu. Amen. Lencwadi ke lena ithi ukhona loyiphethela ukhona loyiphethela lebhalwe eSiswati bayishiyile uma ke sibheka la emavini la ingcwele kaNkulunkulu ngwenyama yemhlaba gogo wesive indlovukazi
nani nonke bantu abenkosi netikhulu takithi talapha kaNgwane nesigodlo sonke Sitholakele. incwadi lebhalwa indodzana kaDavida lengiSolomoni isahluko selishumi nesithupha livesi lika 12 sitakuva ukuthi emakhosi ajatshuliswa yini enyanya ini Izaga 16 verse 12 Izaga 16 verse 12 ngaba ngiyifunzi lencwadi ngentiwa ukuthi lencwadi yavela la ekhaya yaniketwa ingwenyama inkosi yakithi yakudala lebitwa ngokuthi ngumprofeti lokwathi ngalamanye emalanga ngesikhathi senkosi somhlolo kubhulwe emabele kalobamba endulo nabhulwa lamabele majaha savunile nababhula sathi inkumbi yelula sandla ingwenyama yaqupha lamabele yathi nayivula sandla kwatholakala sekunemthomba samilile base bathi ngisomhlolo ngoba babone into lengazange yenteke emhlabeni makabonge uNkulunkulu wasomhlolo mayibonge inkosi Funza babe verse 12 Izaga sahluko 16 verse 12 sifunza phambi kwemakhosi akithi Emakhosi ayakwenyanya kwenda bubi. Phinza futhi Mshumayeli Emakhosi ayakwenyanya kwenda bubi. Sive sakithi saseSwatini yatini ukuthi emakhosi kusukela ekuqaleni kuze kutofika kule ngwenyama lesinayo namhlanjena Mswati wesithathu kusukela kuboyise nakuboyise mkhulu emakhosi ayakwenyanya kwenta bubi enyanyane emakhosi bangcwele Kwenda bubi. enyanya ini na Kwenda bubi. qhubeka babe Emakhosi athanza abantu asikayiqethi verse asikayiqethi yona le verse ngobe umbuso usima ngekwenta lokulungile. phinza futhi Ngobe umbuso usima ngekwenta lokulungile. sive sakithi kube bekunembhobho lotshela onke emaswati njengalo ngiguqile la ngithunyelwa unyazi lwezulu lapha esigodlweni ukuthi ngibeke emavi langumthandazo la yawuphilisa lesizukulwane lesikhona namuhla nesizukulwane lesitawulandzela kulesi lesikhona namuhla ithi ke lunyazi lwezulu emakhosi ayakwenyanya kwenta bubi ngobe umbuso usima ngekwenta lokulungile Amen. usima ngani umbuso bangcwele Kwenda lokulungile. umbuso usima ngekwenta lokulungile verse 13 Bantfu labaneliqinisa bajatshulelwa ngemakhosi. phinza futhi Bantfu labaneliqiniso bajatshulelwa ngemakhosi. bangazitha silo sikhulu nendlovukazi make wesive nebantu abenkosi ngatigaba tabo netikhulu takithi la eKangwane emakhosi bangcwele bantu labaneliqiniso bajatshulelwa ngemakhosi uyabona na uleliqiniso ude mamenqemenge ude nebucili inkosi iyakukujabulela Amen. ukhona nikhona bangcwele inkosi legqoshwe uNkulunkulu ithanza abantu abaneliqiniso ihlala ngekujabula wethembeke emakhosini akini ngoba inkosi ingumgqoshwa kaMvenqanga Amen. silethe liqiniso la ngiko lokho sigucile kule yabona lo mtilo akumiwa ngetinyawo nanithandaza ngoba kuma ngetinyawo nivukela tithi usitisa tilimele lelive kodwa lo sigucile sigucisa yonke imimoya lemibi ukuthi ingangeni lapha endlungulu Amen. Yebo.
emakhosi athanza abantu labakhuluma iqiniso. Yebo, emakhosi athanza abantu labakhuluma liqiniso. Siyacela kuwe wena lowanika eMaswati wawangenisa kulomhlaba lesikuwo namhlanje ukuthi umoya loyingcwele uNkulunkulu kaShembe lowehla ezulwini nyathela konke Nkosi yamakhosi banyatheleke bantu labanemoya lomubi labavukela nalelive. Ngicela uNkulunkulu kaNgwane, uNkulunkulu kaNdungunya, uNkulunkulu lwakhuluma neNkosi Somhlolo, uNkulunkulu kaMswati, uNkulunkulu kaMbandzeni, uNkulunkulu weNgwenyama King Sobhuza wesibili avuke lamakhosi umoya wabo ubethi ingilozi ulivikele lelive aze lo uNkulunkulu kaShembe lowehla ezulwini angene emthonjeni yonke lenathwa ngeMaswati eMaswati atobuyele enhlonipheni. Yehla moya oyingcwele onke sive sala eSwatini silalelisise kahle. Okokuqala lelive laseSwatini alilitholanga lelive ngokuchitha ingadi. Nikhona abangcwele? Ngoba kwakhuluma uNkulunkulu ngomlomo weNkosi Somhlolo wathi nizeni ningayichithi ingadi yaletive letitako uma letive letitako letimehlo ato anjengewelikati batinwele tato tinjengemshoba umshoba welihashi bantwana bakaNkulunkulu labambala wabo ufanana nengulube lekalashiwe uthi kungachitheka ingadi yabo kulelo live lelo live seliqale kusekile ngeke likuthole kuthula. Amen. Yamkhumbula Gwamile Ndlovukazi Queen Gwamile wenta into lenhle Gwamile kulomhlaba wasebenza umsebenzi omkhulu ngesikhathi seNgwenyama Bhunu kwathi nakufika labefika nemthwalo kulelive lapha kaManzini ngoba lapha kaManzini lapha bathi nabefika nabo bathi kugobagoba taseletive tona eMangisi kanye neMabhunu tabukana ngemehlo langatholakali kahle yathi ayihlomisa inkosi yakithi Bhunu weqhuda Gwamile wathi hayi khumbule mavi ayihlomkhulu wathi ngachitheka ingadi kulelive ngekuthi lelive ke eMaswati ahlonipha wase sowuyehla umoya wakhe wangabahlaseli kube wabahlasela ngaba sikho kulendlela lesikuyo namhlanje ngasiyahlupheka njengaletinye tive. uNkulunkulu ukhona la. Amen. Ake sive lulaka lokuthukuthela kweNgwenyama uma sine side inhlonipho Maswati futhi singayijayeli kabi iNgwenyama yabona sihloniphe ngaso sonke isikhathi ngoba ngumgqotho logqotshwe uNkulunkulu. Wena lofundzako ngiyethemba ukuthi awukavali uthini verse 14 ukuthi uma iNgwenyama kukhona labayithinzako kuthukuthela kweNgwenyama kuba ngakanani. Kuthukuthela kwenkosi kunjengesithunywa sekufa. Yabona kube kunembhobho hlangasa kuvakala embabane kuvakala enhlangano kuvakala kaHoho phinza futhi
Kuthukuthela kwenkosi kunjengesithunywa sekufa. Uma sithukuthelisa inkosi yethu leyisiphiwe uNkulunkulu, lengwenyama lesinayo ayivotelwanga, yadalwa uNkulunkulu, yasisela ukhalo lukayise, iselukwe emathunjini wendlovukazi leyamdala bantwana bakaNkulunkulu. Kwatiwa ezulwini ukuthi lelive kulesisizukulwane sikhona siphiwe ingwenyama Mswati wesithathu. Kodwa nasimthukuthelisa, kuthukuthelisa ingwenyama kunjengesithunywa sekufa. Uyabona kufa kuyathunyelwa, kunjengesithunywa sekufa. Labantu bawukufa bonke ngoba ngumlomo lo ongathethi imali. Awuliphinze? Kuthukuthela kwenkosi kunjengesithunywa sekufa. Kuthiwani eNazaretha la? Kuthukuthela kwengwenyama kunjengani na? Ukhona lofuna kufa? Noma ngingathi akayophakamise isandla lapha abakholwa, hayi ngikholwa kule nkosi yekufa, kude isandla lengasibonela. Yebo mntana kethu, phinza. Kodwa umuntu lohlakaniphile uyayithuthuta inhlitiyo yayo. Kodwa umuntu lohlakaniphile uyayidududa inhlitiyo yenkosi. Makabongwe uNkulunkulu. Amen. Ake siveke ukuthi inkosi nayijabulile kwentekani kuyo nakithi nje. Verse 15. Inkosi nayimoyitela. Uma inkosi imoyitela Kusho impilo lenhle. kusho impilo lenhle. Sisa sayo sinjengemafu emvula yasehlobo. Alibonge ligama lenkosi. Amen. Inkosi inesisa. Ihlushelwana inkosi? Nikhona abangcwele? Amen. Lo mthandazo lo ngulotho obusisa live la kaNgwane. Amen. Ngoba ingilozi lenkulu ila udzitsini. Amen. Akabonge uNkulunkulu. Amen. Ingilozi lenkulu ila eludzitsini. Amen. Zonke izono maziphele ona nazo zonke izifo incwadi yokugcina engumthandazo siyayibuka encwadini yemakhosi, ngoba ngifanele kufunza ngetincwadi zemakhosi ngoba lapha sithe ebukhosini. Nikhona abangcwele? Ngicela uNkulunkulu kaShembe lo ngumoya loyingcwele avuse onke emakhosi. Amen. Avuse onke emakhosi. Amen. Ngishito ngathi uNkulunkulu kaShembe akabusise yonke imithombo lengena kule live lenathwa ngeMaswati. Kumbe bangake babuyele enhlonipheni beyikhona itolo. Amen. Incwadi yemakhosi yokuqala sahluko sesiphohlongo sahluko 8 verse 57 50 kuyogcina ku58 57 58 incwadi yemakhosi. Mbangazitha siyakuthandazela imihla yonke yokuphila kwethu. Sithi inkosi yethu siyakuthanda singamaNazaretha. Amen. Mshembe lo sifundisako. Kunemfundiso yokuphila liyafika lehle ezulwini ethala emhlabeni. Futhi ngifuna kusho kini bantu abenkosi inkolo yenu le. Nikhona abangcwele? Amen.
ingesiyo yena kuphela nemaswati ongana bamangala mzukwana kuxoshwa inkosi Mbandzeni emaswati aleso la ngabe khona intolo uma inkosi Mbandzeni igxotshwa ibekwa ngalokusemthethweni ibekwa ngesizwe semaswati laba labefika tethwala mthwalo letetha tithwela umthwalo kulelive tasukuma tema ngetinyawo kwasemaswati onke ahlala phansi labazala baleso sikhathi bathi hawu labagcoki bentana bamelele inkosi yethu namuhla ayisekho nje umyalo wokuthi emaswati ayalo ukuthi phambi kwengwenyama akumiwa ngetinyawo ngaphandle kwemaphoyisa ngaphandle kwemasotsha ngoba wona gadzile emfana kusweni wetingilosi ninami bangcwele awushoke Shangathi simakathe uNkulunkulu wethu angaba nathi bangazitha silosikhulu shangathi simakathe lo ngumvelinkanti lo uNkulunkulu wethu angaba nathi njengalosila kulesigodlo saseludzidzini abe nathi emagumbi omane aseSwatini lo uNkulunkulu wethu njengobe abenabo nabo babemkhulu lo uNkulunkulu lesimlethile lapha ngekuthunywa ngishembe lunyazwi lwezulu uthi asitothandaza kuthi lo uNkulunkulu abenabo khokho bethu akabe nathi namhlanje amane angasishiyi lo uNkulunkulu wawobaba mkhulu lo wanike emaswati lelive lesikulo amane angasishiyi futhi angasikho lo uNkulunkulu wemakhosi akithi amane futhi angasilibali angasikhohlwa akamane aguqule tinhlitiyo tethu tibuke kuye Maswati guqukani tinhlitiyo tenu nabonembeza benu netingondo tenu tibuyele kuNkulunkulu wawobaba nobaba mkhulu loyo uNkulunkulu kwakuthina kumenyetiwe kuhlakulwa nesizulwane lesikhona namhlanje ngoba senikhohliwe tindzaba tayitolo kwakuhlakulwa kulelive kuhlakulwa ngemakhuba lokuthiwa inkuba katana kwakuhlakulwa nje phakathi neviki kube kuhle likhona lelilanga abengafuni ngalo mvelinkanti ukuthi kusenketwe ngalo yayisinje tingashayisana lethi inkuba katana bese kuthiwa seyikhalile inkuba katana bashiye phansi babuyele emakhaya Amen. phela ninentelo itolo natalelwe etindlini liphuma limile nine ngitalelwe endlini enemnyango longaka uguqa lapha ungene ngekuhlonipha nikhona abathandwa yayisingakhala inkuba katana kuthiwa simakathe akavumi sale niphuma nibuyele emakhaya hlolisisani kulaba sebakhona itolo nibuke sindlela yeyitolo beyihamba kanjani lilanga lakhe simakathe abangefuni ngalo sukusenkethe ngalo lelifika etingondweni laseliyefika livalwa ngemadoda lahlakaniphile bafike bathi lelilanga leli ngumgcibelo ligcitshiwe kani lilanga lasimakathe usuku lwesabatha luyisikhombisa usuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova umdali welizulu nemhlaba Amen. basabeyifika labahlakaniphile bathi hayi ayisilo lisabatha ngumgcibelo aduma abantu du ngumgcibelo sebekhohlwa ukuthi imbhalo nabayihlola embili kuthi yena Kristu Jesu lokuqiniswa ngaye namhlanje abeya ngalesingakho enkonzweni Mateyu 2 John Mateyu Marko Luka John tonke tiqinisa ngokuthi uJesu Kristu abeya emasinagogeni ngosuku lwesabatha usuku lwabusiswa nguyise wakhe shangathi nalaba ngwane bantwana bakaNkuluNkulu uNkulunkulu abengasikhumbula sine sizukulu lesikhona namhlanje Amen. qhubeka baba akamane tethu atibuke kuye inhlitiyo tethu loNkulunkulu obaba nobaba mkhulu akatiguqule tibuke kuye
kuthi sihambe ngato tonke tindlela takhe kutsi sihambe ngato tonke tindlela takhe nemiyalo yakhe lo nkulunkulu wabokhokho bethu sigcine imiyalo yakhe netimiso takhe sigcine yonke imiyalo kaJehova longumvalinqanti kanye netimiso takhe nemithetho yakhe layinika bobabemkhulu. siyabonga Amen. Amen. silosikhulu bangazitha uNkulunkulu langithumile la ufika kuthi kwamanje angime lapho Amen. sicela ukuthi ingilozi yemakhosi sisaluhamba loluhambo ihambe phakathi kwethu Amen. babhalile bakaIsrayeli lapha emculweni bathi lengilozi nize ningayoni iyawuhamba nani futhi ningayiqunuli ngoba nani iqunula lulaka luyakwehlela kini asibe sebungcweleni ke bantwana bakaNkuluNkulu mananzaletha la ingcwele sithi nasiguca sithandaza la sithi uNkulunkulu akanzise tisuku tengwenyama aselulamisele nendlovukazi yethu iphila Amen. abese uchitha tonke titha letifuna ukuthi sihlupheke njengato abusise live laseSwatini Amen. nasesithandaza sonke sitawuguqa ngemadolo Amen. Nkosi busise lo sekuvakele lapha eNdungulu
Boshembe. Amen. Nebenkosi yethu. Sithi kasibonge kakhulu umthandazo bese nimshiyela khaya. Siyathemba ikhaya litawusala lithulile. Amen. Manje nomnanzi uselithandazi kuyavakala sofikile shehe. Lethibusiso lentiphethe siyathemba live litawuphila kusho. Sibonga nje Boshembe lenhlonipho lenisiphathele yona lebe singakayibheki. Kepha siyabona cha nisiphathele info sibili Boshembe. Sibona ngendlela lenta ngayo nangendlela nithandaza ngayo kuyasho sikuhlangene. Amen. Baba Shembe ulifakile ligqozi abantwana ba unyazi lwezulu. Boshembe sithi lelo senikuthule lapha ekhaya la esigodlweni sengwenyama senishiye lugozi lukhulu. Siyathemba kutawusala kukuhle leba bangenzawo kutawusala kupholile. Amen. Nemakhosi atawukhona kuhlala ngesithunzi. Amen. Ungathi wonke mara ihleki sebawayathivana sebatobi yathi nyembetitana. Hawu siyathemba emakhathane sekavela sele diphi. Amen. Sithi nje asitobonga Boshembe phindze futhi sinemukele Boshembe kulo msebenzi wemthandazo lomkhulu kangaka Boshembe. Nazareth. Sibonga kakhulu eManazareth. Egameni lengwenyama Mswati wesithathu. Sibe kulele kasibongele kakhulu kwilolunyazi weManazareth. Lakhaya ukhona lokutawusala. Ukhona lokutawuphila. Ukhona lokutawumila. Boshembe sithi diveni nisekhaya. Amen. Awu siyabonga Boshembe beteselula ngoba indlela kuyabona ukuthi seyinze. Siyathemba satawuqhubeka nani luhambo lusaqhubeka.